Pemirsa Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Badung sampun nyagayang skema pengamanan di sejroning pengerau Idul Fitri. Dishub pacang meprakanti sarang makasami baga sani mepaiketan ring bidang lalu lintas. Kadishub Kabupaten Badung Anak Agung Ngurah Rai Yuda Dharma Mausang pamidabdab sani sampun kemargiang inggih punika nyiagayang personel ring pospam miwah posyan sani sampun kawentuk. Wenten teler ram cek gratis kendaraan sane pacang laksana yang mudik oleh BPTD wilayah 12 ring terminal Mengui. Paiketan dani sampun memperkanti sarang instansi miwah bagus sane mepaiketan ring sajroning nabdabin pengamanan tur pengendalian lalu lintas saha angkutan selami arus mudik miwah arus balik. Pos pengamanan pacang kasiagayang ring genah ngerancing terminal tipe A Mengui. Simpang Jalan Terminal Mengui, pos pelayanan terpadu Kasiagayang ring terminal tipe A Mengui, miwah pos pengamanan Pantai Kuta. Nyagayang kewentenan pos-pos inucap kantun nyantosang galah janten nyani saking bahagia mepaiketan. Inggian ring pangupaya penjagaan pengamanan saha pengaturan lalu lintas, paiketan dani nedunang 106 dasa 5 petugas personel lapangan. Penyatusan personel inucap inggih punika raos saking anggota UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Utara, wenten pitung dasa diri, anggota UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Utara pitung dasa kutus diri, miwah bidang lalu lintas antuk pengendalian simpang melalui ATCS 15 diri. Dani talernar kayang pacang kepanggih panincapan volume lalu lintas ring wewidangan Kuta miwah genah wisata ring wewidangan Badung sisi Kelot. Parwate Bali Pos Nguningayang.